Kasenhenyo Treb Integrated Territorial Organization hito negasngi hapo iyak hamat ujen raskatri kasenbay uwan bon endakar wa lawyer sonwar dalagi wa ujor cha kamikhalaya Human Rights Commission percha yo SP ke is Jainte Hills hajrong wamle u iyi yak FIR wa de kasen nadu kasantarik uni ubnai wa dawa khangno yak weight bridge kom forest checkpoint wa yak rata chira forest bid office yong ka Jainte Hills Autonomous District Council. Kamu open kan mo waga sen debu kada ka FIR perca ya kita ki kerdop ka JHADC hadin wada yo jubab long ba ka RTI wada bu ha JHADC ka wada ong wam ikti na thung ka yo won wo pelai ya kita ki kerdop wam la yo bor wo bu kerdop na ka Ministry of Road Transports and Highway na ka National Highway Authority of India wo le ye ni ha ki sarong National Highway. Kamte kasen do ongo wahadin wada che ini waro dalai ujor go chaka Mikhalaya Human Rights Commission ibaha ben gayung krek kamu SP wo le yi ya ka FIR wada debo na do kasantari uni ubenai. Aku bantu pun mau ni kenal yang kesen itu ada santri ku di Tabenai ilawan buk kawai ka Ejahar hapo Superintendent of Police East Jainte Hills District halor bandawa ban khang kredit yaki artali ki checkpoint jongka Jainte Hills Autonomous District Council Forest Check Gate kabupaten hapo Sunapur bat Ratasira bat halor kani ka Ejahar nakaliang jongka office jong Superintendent of Police East Jainte Hills District kamsem la AA kamsem la le ikdan kam kat kumbala kedeu haka Ejahar ka kata kedai ka mat ka banongkong kecing dawa jungi halor ka nika Ejahar kabar pada bangi dawa ba kini ki baro artli kini ki forest checkpoint kom with bridge bekidi ban kan hadap no nomor ba kim shemla yo jimbit na ka Ministry of Road Transport and Highway lani na ka National Highway Authority of India mat kukum mala kedeu haka guidelines jong ka Ministry of Road Transport and Highway kini ki jingtai lani ki jingsna ki khadop ki ba bo haki silenter ki surok ba National Highway kimla ban bo lani kimla ban penyeng klaim dayo jimbit klaim dayo permission na ka Ministry of Road Transport and Highway di halor ke diganorim imantang kasni ilawan ban ujor sisindan sa ka Meghalaya State Human Rights Commission ban lai kudon kam ban wat yiki daw halor ke diganorim ba nakalian ko office jong SP East Jainte Hills kamshimla lai kudon kam dani kamshimla bodin yakani ka Ejahar pagila file na do santrik upnai ban niyo jong ahjar san